Međunarodni dan žena obeležili su i aktivisti Saveza samostalnih sindikata Kragujevca u saradnji sa sindikatom IF Metal iz Geteborga uz podršku Olof Palme centra uličnom akcijom. Osim cveća, Kragujevčankama su deljeni promotivni leci kako bi se informisale o projektu Mi smo jednaki. Aktivisti Saveza samostalnih sindikata Kragujevca na 2 punkta u gradu kod Balkana i u pešačkoj zoni delili su karanfile sugrađankama u znak pažnje na njihov dan. Zajedno sa njima i predstavnici sindikata IF Metal iz Geteborga, koji su uz podršku Olof Palme centra prošle godine u Kragujevcu započeli projekat Mi smo jednaki. Važno je da se svaki dan obeleži kao dan žena i muškaraca. Cilj našeg projekta je da ojačamo žene u Srbiji da mogu same da odlučuju. Organizovat ćemo kurseve rodne ravnopravnosti, engleskog jezika i informatike sa ciljem da se što više žena uključi u projekat. Kragujevački i švedski sindikalci rade zajedno na projektu sa ciljem da žena ima bolji položaj na radnom mestu, da im se izjednače plate, ukinu predrasude o ulozi žena, kao i da veći broj žena bude na mestima na kojima se donose odluke. Uz cveće, leci sa ovim ciljevima deljeni su danas Kragujevčankama kako bi se pridružile projektu Mi smo jednaki.